na nimkaribisha hapa. Abunge Betty Maina wa Murang'a na Sabina Chege wa Guthukio aria o eri maumite guku Kigumo maroria muingi wa Murang'a gukeyumiria kwamukira President Ruto muthenya wa gatano na Jumamothi. No kamuga mukenerera tumwira thukuru witu wandi uria munene muno area no uria etago kigu uria etago Ikombe secondary ndure na bathi tumia itu ni turenda tugie na machini njega thiini wa thibitari no ya Kigumo ndiche our health niguo twakire thibitari ya Kigumo ikinya level 4 wega no ndire machini. Kuringana na aya eri, President ni akarehe tabarira ngurani cia uthii wa na mbere na guikara hakuhi na utongoria na uria mangihota kumathira aikari a Murang'a. Kuria Mombatha matongoretio ni Njoho matiamuheire kura. Thaici matongoretio ni Njoho nio maramugana magatwarira maendeleo. Kuria Jauru-ini matiamuhete kura. Thaici matongoretio ni Tunataka Power. Maracoka makanyitiriro ni Gladys Wanga nio maratwarira maendeleo. Inyo mwana goko murehera muruga mutirenda. Affordable housing ha Kigumo negioka he thukuru 21 ciko benefit cia kiro irathi. Na imwe ya mbere ndi cio ira momokire ha Mareira primary cigothondekwo. Guku kwanyu gwe thukuru igothondekwo. Hamwe na maria guku Kigumo gutanyitwo guteithika na moi icera-ini riu ni gucokererio rami kwa bara ya kuma Kaharati nginya Mairi iria yambukite kundu kuingi. Uhinguri wa thoko ya Kangari gatagati ka mangi. Munini wa komishina guku Kigumo nwe Doreen Marangu akihinyiriria muingi kuiga thayo na kwamukira atongoria mwena uyu. Wakaji wa Kangari mmefurahia? Mnakaribisha rais. Kwa hivyo wacha rais akuja afungue soko ili tuweze kutumia ile soko, maana tunaona wa biashara wanafanyia kazi nje, wananyeshewa na hiyo mazingira si mzuri. Lakini ile soko imejengwa modern, iko na all the facilities na saa hii hakuna kunyeshewa, hakuna jua, ni kufanya kazi kwa starehe. Giribotera Inooro TV kuma Kangari muhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.